Nonto bina kay tiko nga buwan kalon si binani ko. Balik ko tisu na iwal nilang kakenga. No mo itabi na bang bauta. No na itabi na kalon na taka mana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. We say good morning, greetings in Jesus' mighty name. Here at the MaiTV studio at the capital of Fiji in Turak. We say greetings and bulabinaka to all the 14 provinces, not forgetting those who are always follow the Miracle Do Happens program from 11 a.m. to 12 p.m. Thank you for having the opportunity this morning, and it's a blessing that we greet you once again in Jesus' mighty name. Au sabi kinta baki chikoyani and yada tale ni ngone turango chisu and studio ni MaiTV main koro turanga turaki and mataka ni kua. Au sabi kita baki chikoyani and yada tale ni ngone turango chisu and lomania sana itini kabani nonda benuo viti. Paka usibi be kemuni sanda ubi tokoni be kemuni talanganda u paka muria tumai na programu na Miracle Do Happens. Na be masulaki do bagai toritiwan na MaiTV studio and maliwa ni tini kandua kina tini karu ni singalebu baga bina katagichi na nomuni mbula and mataka bina ni kuwa kau dabu tetiwan na baga bina kanyu bi kinta bagi tiwan ni be kemuni na be indala ni abu turanga na lomani sana itini kaba ni nonda ponua na lomani be tikina kena be matagali be toka be renda be turanga ni koro na be kor kede na nonda ponua loma no viti ke rotuma sabi kita bagi tiwani na studio ni MaiTV na mataka ni ko na mataka tigo ni Singapore wai au bagambauta ni dau turna tuba ni nonda pakaparau ni singa ni mataka na singa ni nonda lotu yo bagambauta na mataka ni kuwa rani kemuni sule ndo na ngauna me kemuni pakatundali nga maikina se kemuni sando pakaparau me pakana kene pakarau na pingauna sawoti ka kemuni sando na magitiko kina en taka mana ni nona bi pakambulai na turanga en mataka ni kuwa kandua talikina na ngauna karawani soli ka kitu sabi kinda pakitiko yani en ayata tali ni ngone turanga o chisu o sanga ni ngule daba me una bi kinda pakitalanga na nonda matin tulo mani obiti kena vile utaki na bupale baka presidendi ni sambula binakasaka pinapale buna pingarabi pinapale buna kena tola titiko na ibu ni pingarabi ni nonda penua siang ni rawa na pika kenda lako druma iya sabaka no itu ni lako kongo erna vile utaki kina na ngoni turango chisu ka siang ni ngule dabi me kemuni sando na numi na pinga Gani masu ka ketu sakin da baka tiwa ni na nomuni bupale ena yata tali ni ngoni turango chisu ena mataka binani kuwa kinta pakatalitungan na bupale paka Prime Minister ni nonda panua ni sambula binakasaka pinakabale na kena tola titiko na ibu sa kinta pakationa no muni bupale ena mataka ni kuwa kau sa kinta pakatalangan na bupale kete paka ministers lebe tambana ndui be ministry ndui kitu sabi kinta pakatiwa ni na studio ni MaiTV ena tatale ni ngone turango chisu paka binakatagitio kina na pingarabi siang talangan ni ngule dabi na leader of opposition Vandenberry Bow and mataka ni kuwa sakita pakitiko na nomni mbula and ayata tali ni ngoni turango chisu kina toani bisanga and mataka ni kuwa kima misabi kita pakitiko yani and baga binaka and ayata tali ni ngoni turango chisu and mataka ni kuwa sabi kita pakitalitinga na ponua na rambo viti piki muni kete sando utali taka na programu kemuni sandu baka muria tu mai baka malua kima misabi kinta baki tigo yani ena baka binaka na studio turaki ni MaiTV ena mataka ni kuwa sabi kinta baki tigo yani ena yada tali ni ngone turango chisu ena mataka ni kuwa kau sangat talangani ngule daba me una baka binaka taka I also take this time to acknowledge the director of MaiTV, Mr. Simpson, for always gracing the opportunity in allowing the Miracle Do Happen program from 11 to 12 p.m. I welcome and acknowledge you this morning
in the mighty name of Jesus. And I also take this time to acknowledge the CEO of MaiTV, Ms. Rachel Vulaono, who is also the Global Director for New Methodist Christian Fellowship. Thank you, Madam, for the wonderful opportunity that is extended to this program. A miracle do happens from 11 to 12 p.m. And we take this time to welcome you in Jesus' mighty name. Our appreciation, our regards this morning to the director and the CEO. I also take this time not forgetting the General Superintendent of New Methodist Christian Fellowship, Senior Pastor Atuneisa Eado Bulaono. I welcome you and greet you in the name of Jesus, and take this time to extend our sincere gratitude and appreciation for allowing this platform. It has been used in the past as an opportunity to serve the people of Fiji through words, his words, and through prayers, through the Miracles Do Happen program. It's a blessing for Fiji to be served at this point in time, and we are so grateful. We thank you and we greet you in the name of Jesus Christ this morning. Not forgetting those who have just tuned in this morning. We extend our appreciation and thank you for having a time out to log into the program through Facebook, or even tune in to Channel 4 of the MaiTV at every 11 a.m. to 12 p.m. from Monday to Saturday. And again, this morning, it's an opportunity to be here at the MaiTV studio to serve you this morning. Thank you for your continuous support and having faith that Jesus is the answer. So wonderful this morning for me to introduce our guest. On my left, we have Pastor Emori Ranakalou. He is from Etonia, Bungale in Tailebu, and he is from the Gospel Church, Nimbula Binaka Taltala. Taltala Emori. Au sakinda bai kia munitiu kana dai tisu na matakani kua. Kau sianga ni ngule dava meu na baka bine binaka takatalenga na chairman of the Council of Elders, and aloma ni nomuni ministry, sa aloma ni songolotu ni rawani solitiu kana ngauna na matakani kua. Kau sakinda bai kia muni baka bine binaka taki kia muni ni rawani bangalal takana nomuni ngauna. Me ke kia muni mai tikukina kan dua tiko bera na pulangi en na tabata kenda mai vinga rabitiko kina na kena masu lagi tiko na baker care lagu tiko mena tax na sompe kana ngiri na ado tiko mena sigini ko na besa viti au sakinda baki tiko and matakani ko. On my right, it's a blessing to have Pastor Johnson Gani Bulavinak sir, and welcome you this morning. He is from Agape Revival Center in Lami, and I take this time, Pastor, to greet you and welcome you in the mighty name of Jesus. Thank you for having an opportunity. I believe you have quite a busy schedule, especially today is a Saturday. You have your own ministry to prepare yourself for tomorrow. Tomorrow is a Sunday. We normally prepare ourselves. But having a time to be here this morning as part of this DH program, it's a blessing for the New Methodist Christian Fellowship, and I take this time to greet you and welcome you in Jesus' name. Pe ke muni keve, ke muni sangai siama tiko mai na matakani kua, au sakita ba ke muni tale. And ayata tale ni wane turango chisu, pe ke muni sar mai laui dhake sara, laui ra, na laui loma, pe ke muni na loma ni asana tolu, dhakon robe mbua maduata, loma viti, naita siri, tailebu, rewa, na sanomba, na mosi, wilkina na be yanu lalai. Kenda siama tiu mai na matakani kua, usa kenda ba ke muni tale.
na eta tale ni ngoni turango chisu o wakambauta ni dana marauta na bese mati na mataka ni kua ka ketu sana na magitigu ke na studio na MaiTV senda lenga dava na ulu ni bono dava senda ndendre dava kenda na bimbulo ngodi tiku kina na mataka ni kua na raw ni baka utiko mai na text na raw talanga ni baka utal chunga mai na itukutuku na bila na namba ni talebo ni kito na mbita chugayani tolu ndua vitu dua diwa ke na namba ni talebo ni beka wayaki na diwa rua vitu vawalu vitu ke na talebo ni na digital na vitu ruaba tolu diwa saiba diwa na mataka binani kuwa yo ni bera ni kenda na ngole pa nya na tolu chunga na ulutanga pakarau men na masulagi chiko na mataka ni kua kau na sureti rau tiko kina na bulangi rau sureti tiko mai mikito na bibu ke taka tiko na tolu na ulutanga na masu lagi tiko na nonda bono oviti na masu lagi tali tiko nga na songo lotu karena bai tabi tiko kina na itala mai na Agape Revival Center kena ka tolu ulutanga na masu lagi tali tiko nga na nonda bati ni to oviti na mataka binani kua au sa sureti kena banagame tata sa dubo sombu na masu na mataka binani kua sama sumanda tamai ke mami mai lomalangi na ne mami turanga na ne mami Kalou na tigo tambu sapa na tigo dedere oni sa tigo kina na Kalou na lomani longi tambu sara oni sa sulebe ke mami na ndondonu na sulebe ke mami na ngalala ke mami torobi ke muni na be ngauna kedenga na buku ni ratali ni lube muni o chisu kwa sa maindabe na kovelatai mami na numani ataro na ndauni same o de na zambe zake na ulu ni bono tambu choba kaya oirenga ersa linga sabsaba ersa yalo sabsaba turanga ke mami baga binaka ni rauni ke mami torobi ke muni na numani bi baga ndonu ni sabaga dora ni soro o ni asoro baga kina na ne mami bala dana ndela me kalibari sai kwa na lube muni no wani turanga chisu sa rau ke na be ke mami na turanga me ke mami torondondo ni ke mami sabaga mbauta na kamai pagadori na ndela mai kalibari ke mami baga binaka na tikini ngauna tale yongo na tutu baga matambete alo sabsaba na tutu baga matambete baga turanga me ke mami tiko e burabura me ke mami baga dora na itabi ni sa ndambe na lingamuni mutau na ni mami mbetelevu sai kwa na ngone turanga chisu na kele ni eloi ke mami na baga ndei ni mami baga mbauta ke mami torobi ke muni sa tu na ni mami mbetelevu kwa sa ndo bata ke mami ka mata ta ke mami be ke muni na be ngauna kede ke mami tambo masuki na be ke muni na bole buturanga na ngauna tale ongo na bole muni paruta ka ndo tale na ngauna binaka be ke mami zambe ke na be ke muni kana numa na ni mami banua be ke muni na turanga ke mami na numa tomanda na mataka ndai turanga na ni mami esa na tini ka ba ke mami masulaka be ke muni turanga na mataka ni koa isanga ni mami nui isanga na kau be ke mami na Kalou ke mami tada ke na ndona kau o ko sa ba mol mutaka na be kau ke na bora o ko sa ba nduka na be kau ke sa nduka na ke mami meda na te boro ke mami sanganga na buku ni kau ni tuda ke tale mena mati ni lube muni o ko turanga ke mami do masukina ke mami baga binaka ni sa tu talangana no muni bosa ni lela ke na be ka ke mami na kerebe ke muni ni na baga dora kana no muni bosa ke mundo baga ndo sa oda dolatri dol bimbi do logo mai bi au na baga de ngoi ke mundo batangara be ke mundo no ngoi bua ni sa rao ka mama da no ngoi dol o dia kai vera no muni tamata mai Roma ke sa rao buana Kalou me sulia kai ndendre me sulia sa sanga nga indona kai ndendre me sulia bataka ke mami baga binaka be ke muni turanga ke mami masu be ke muni sa ndina oti tuna no muni bosa ni ala ni o ke muni na baga dora be ka ke mami na krea ye ke mami krea to manda na matani koa no muni kau na Kalou me na taraga duro mana ne mami sana tin ka ba turanga ke mami masu be ke mami baga nui be era be lu tagi na be bola ni sana o era be lu tagi na be ne mami bonua turanga ke mami baga nui ni na duro mana no muni kau na non rambula mera be lu tagi mai be ke muni mera na bosa na kau mai be ke muni mera na rai ndonu mera rai kina ka bana nanu ndonu mera bana nanu kina
turanga me liutaki na nema mi vanua. Me vakalo na nema mi vanua. Me buki de ne beka baka burabura. Na beka senga ni bakana lomamuni. Ke mami dhabu I bubu taka kede na kauko ni ada I chisu. Ke duana ka meado na nema mi vanua na sana tilkaba. Ke mami masu meado na nomuni lewana kalo. Ke mami na numa na be baka torda ke take tukina. Na be sanga. Na be vanua kede. Na be yasa na kede turanga na be baka torda ke take. Baka na nanukina. Na be liutaki. Ke mami baka na nui be kemuni. Ni na bauta ni toko na kalo. Me dhabu raki levi na be baka na nanu. Na be ka senga ni baka na lomamuni. Ke mami masu be kemuni. Turanga ni na baka iso somitaki. E na le wabi naka na le wae sabasaba. Mai be kemuni. Ke mami na numa turanga na matentu tolu be kemuni. Matentu o kumbuna. Matentu o mburu masanga. Matentu o tobata. Ke mami masu be kemuni turanga. I wase. Ke mami baka nui. Turanga ke mami masu be kemuni na kalo ni na dhaka yado. Me vakalo, me vakayalo. Na beka kede na baka idori na kalo. Morindo kobi, monindo kai. Moni na baka langi kina na kalo. Ke mami na numa na ne mami e be koro. Na be tikina. Turanga oira na be liutaki kina. Ke mami do masu be kemuni. Ke mami kerea turanga. Ke mami na numa na nomuni bosa ni kai. Oira era sa turanga tu era sa mai be kemuni. Ia ke mami kila turanga. No oira era turanga mlako mai be kemuni. Oira na turanga era veliutaki, era ndingitaki era kadibi mai be kemuni. Sa ira na turanga era kautira na leuni bonua be kemuni na kalo. Me ado turanga mera vakalo na ne mami be koro. Ke mami vakila na be ndendre sa tu na ne mami be koro na ngonongo. Na irongo na maruana. Na be ka era durumatu na non rambula na itambangoni. Turanga ke mami masu, sanga na ne mami nui. Se kemuni ngana ne mami nui. Turanga indina na sanga na matentu. Ena sa sanga na pipo nue soemera marro ikina. Iena lenga itiko na mbule ni tamate ya andua. Ke mami masu be kemuni. Na sa sanga ni matentu na bika keri. Sa sanga taundaku na turanga. Iena kai banga buna na lenga itiko na mbule ya andua ni tamate ya loma. Ena sanga ni rau ni tara na matentu. Ena sanga ni rau ni tara na lawa. Iena nomuni kaukauan duan na kalo. Na kaukauan ni nomuni bosa. Na dhaka ni nomuni alotamu. Se koe na rao me moida. Se raka na mbule ni tamata. Me yado na turanga na visa undina. Pe ira kedi. Era tu na turanga era be suki tu na vika. Ni mbula ke mami sa Nadonumai tu na ngonongo. Ke mami kerea na nomuni vese reki na kalo. Ke mami kerea na turanga. Na be I kake de sara sa yado tu na nema mi bonua. Turanga ke mami kila. Sa senga tal na nema mi nui. Sa senga na ulu ni bonua me ke mami na tada kina. Ke mami baka bine binaka. Ni dua na ulu ni bonua ke mami tada ke tio kina na kalo. E rawa ni ke mami na bukei. Toko ni wako ukwa taikina. Ka moidi na nema mi bonua. Me bonua o ninga rabi kina. Waka yalo ka waka indina. Go turanga na nema mi masu. Ke mami sana numa na nema mi bonua veke muni. Sanga tali ndone yada ke mami masuta. Yada tali ndondo ngani lu vemuni o chisu. Na nema mi turanga ka nema mi bambula. Amen. Amen. Father, we just bow in your presence, Lord, to pray for our churches, Lord, across this country, Lord. Father, we thank you, Lord, for the privilege and the honor of being able to serve you, Lord, as your servants, O Lord. Thank you for the church, O God, that is well and alive in this country, Lord. I just pray, Lord, for your anointing upon the churches, O Lord. I pray, Lord, for more of your presence in our midst, O Lord. Oh, Father, if we are to fulfill the Great Commission, Lord, we need you, Lord. We need the power of your Holy Spirit working amongst us, O Lord. We need, O God, your anointing, O Lord. We need servants that are anointed, O Lord. So today, Lord, we lift the servants, O Lord, that are serving you. We start off, Lord, with the general superintendents, O Lord, the senior pastors, O Lord. I pray, O God, for the pastors, Lord, for the elders of the churches, Lord, throughout the country, Lord. May your anointing rest upon them, O Lord. I pray, Lord, as their leaders, Lord, lead the church in Fiji. May they lead us, O Lord, into all truth, O God. Oh, Father, thy word is the truth, O Lord. May your servants, Lord, raise your word, O God, amongst our people, Lord. We pray for the church, Lord, so that as the church hears the truth, Lord, they will go forth and present the truth, Lord, to the dying
Christian world that is so in need of the truth of your word. I pray, Lord, for your anointing upon all the presidents of the different denominations, Lord. I pray, God, for the different denominations that are working in this country, Lord. I pray that there will be unity amongst the people, unity amongst the leaders, oh Lord, because, Lord, we know that even your word, Lord, commands a blessing when your brethren, oh God, when the brethren live in unity, Father. I pray, God, for wisdom upon the church leaders. I pray, Father, that the leaders, oh Lord, would be men and women of prayer, men and women who will read your word, men and women who will live in your presence, oh God, who will wait for your power in your presence, oh God, so that you could fill them more of you. And as they are filled with more of you, God, they will lead the congregations that they lead. Oh, Father, I pray for the pastors, Lord, in the different areas, Lord. You know where the pastors serve. You know the difficulties they face in their life, Lord. You know the lack that they have, oh Lord. You know the backbiting that they have to endure so many times, Lord. You see their brokenness, oh Lord. I lift every pastor in this country. I lift every church leader in this country, Lord. I lift before you their families, oh God, as they serve you, Lord. May your blood cover them, oh Lord. Lord, may your presence just fill their lives, oh God. May your provision, oh God, you are Jehovah Jireh, Lord, that you will fulfill their needs, oh God. Oh Father, if there is some pastor who is so discouraged, maybe because of circumstances, oh Lord, maybe there is some pastor, God, who wants to give up, oh Lord, may you lift their spirits up tonight, oh God. May you show your favor upon their lives one more time. May they have a breakthrough in their lives, oh God, so that they will pick up again, oh God, and determined to serve you, Lord, no matter what is happening against them, oh Lord. I pray for the families, oh God. I pray for the families of the pastors, oh God, that they would support the pastor. They would, Lord, pray for the pastor, Lord, as he lifts the burden of doing your work in this country, Father. I pray for your servants, oh God. I pray for their families, oh God, that together as a family they will rise up to do your work. For the church's support upon the leaders of the churches, oh Lord. Father God, I just pray, Lord, that the church will rise up, oh Lord, will be covered by your blood, oh God. And our church, Lord, will pierce through the darkness to the kingdom of darkness in the name of Jesus. I know the plans have enemies, the enemy has plans to destroy your work, dear God. But I know you have a plan to bless the church. You have a plan, oh God, for an expected end, oh Lord, for the churches in Fiji. You have a plan, oh God, to reach many other people into your kingdom. So I pray for the church, Lord, that there will be a spiritual awakening amongst us, oh God, that our resolve, oh God, would be so, that we would be so determined in our resolve, oh God, to save you. I pray that the church one more time, oh God, would take its place, oh God, under your blood covering, oh God, and one more time, Lord, become violent against the enemy. One more time, oh God, go against the gates of hell, oh God. Lord, we rebuke the enemy, God. We bring to naught his plans, oh God. We break the walls that he may have built amongst us, oh God. United as a church, Lord, we will rise up, oh God. We will go against the enemy's ground, oh God. We will claim back what the enemy has stolen from us, oh Lord, in the name of Jesus. Oh Father, we will claim back the souls for your kingdom. We give you the glory, oh God, and it is always an honor, Lord, to serve you. Thank you, Father, for the church, for the leaders, oh God, and thank you for the mission that is in front of us. We will go forward, oh God, knowing that you will give us victory in Jesus' name. Amen. Turanga ke mami sa tambora be ke muni na ne mami maten to viti kena wingarabi. Na maten tu be liutaki kar sa to katalangan na tuani be sanga ka umani bata na lo mani ne mami maten itu. Baleta ke mami pakambautan na nomuni bosa kabi ke mami di matin tu sama ibe ke muni. Baka binaka na bingaw na sawoti me ato pa may na singali buni kuwa. Kaka mami siya ng daunga ledaba na bingaw na sawoti na bingarabi ke na tutagiti ko na takataka ni bipa katoradagitaki na takataka pakayango ka taraiki na ne mami mbula raramba ni ne mami bonoviti. Na mataka ni kuwa ka taraya ni na be taunda ku ni be korolelebu na be lomani sana itini kaba na lomani kia na be tikina na be korokoro
ke mamisa nanuma be ke muni na pinga rabi lebur sa pa na matakina ka ke mami sarapabata na ngaunan dendre ke mami sawa donu etu ka ke mami senga ni alo lailai di ke mami pakambauta ni lewa ke na binaka ni mami panua satu nga be ke muni ke mami sandau nanuma be ke muni na piluta ke ni matentu na bubale paka presidenti na bubale paka prime minister era na be cabinet ministers kede na ne mami kalou kawili talanga ki na beira na opposition na leader of opposition turanga na itutu wo wana ngone turanga na tuida kau era sabe lutake na toni bi sanga na nema mituranga ki memi sa masula ka be kimuni baleta na no muni bosa na samen do nanda urusang bul kabitu ke pasa senga ni tarana bale ko choba era sa wodo wale uira era tara ke sa senga ni andra na kor ko choba rasa yandra wale uira na ibakatawa ki memi sa na no be kimuni turanga baleta na nema mi binaka sa tundo ndo nga be ke muni ka che mesa ko senga bona buku me kere be ke muni kito sa ndo bata na singale buni kuwa kito sa kere be ke muni na buku sama be ke muni turanga mersa ba kai sulu tagi kina na bingara bine ne mami maten tu turanga mersa ba kai yau taki mai be ke muni na buku ke na kilaka na sautu ke na saulangi langi na yalo ni bingara bi turanga ni besusu ni bingara bi sama be ke muni na yalo baka tama ke na yalo baka tina turanga mesa baka sine tikina non rembula ena loma di bingarabi ersa kadibi kina mera liuta kana nema mi mateni tu kapaka na mata ni turanga na runa undolu rusanga bul karua ena baka dori kina na pending tingi turanga kima misa baka rarabi be kemuni ena matakan ko kima mi masula ka be kemuni na be tambana duindui sampai kan kima mi dabuta be kemuni turanga na be tambana duindui ni bingarabi berna essential services vera na discipline force turanga na kena yan rabi tu na nema mi panua na kena maroi tu turanga na yala ke viti kama maroi wata na kena ngoli wai turanga kena panua mamada kima misala pete pe kemuni na nema mi kalau sa baka daba na ka kema mi rendrawata sa baka daba na karani kema mi kila ya kema misa masu be kemuni na nema mi kalau ko senga ni baka daba na numuni lewa na mataka ni kuwa kemuni sa serauna na nema mimbula nema mi bonua turanga mendua na bonua rokovi kina na edamuni mendua talanga na bonua kilai kina na edamuni turanga baleta na edamuni ndo nga rapaka iyo taka na nema mi turanga mbale sama nema mi kalau sabu ni rarama kake mami pakambauta na rarama ngo ena buni rarama tunga ena benga unda kede usa masula ka be kemuni turanga na lewa mesa lewa matau au sa masula ka be kemuni turanga na bibu saki mesa bibu saki matau o salewa tur au masu en mataka ni ko turanga au sa kerebe ke muni sabe lu takena ne mami matani tu kamena pakatau yang ataki turanga na lewa baka burubura kinda bika turanga membeleta na kani burubura mesa bamba sikati turanga na lewa mai bike muni bereta na lewa mai bike muni turanga na malai na bika nanumi baka burubura ke muni na tunde tunga na pinga no kete no muni bosa kabi ke mami na malai na do mirna sena no muni bosa na tunde tunga bereta ke mami pakambau to turanga kendo na ka ke muni lewa ena ne mami mateni tu ena daba ke do burubura ena tunde tunga ena mataka pinaran kuwa pinaka ba lebu turanga na buku ke na yalo matua pinaka ba lebu na yalo ni pingkara binti na sama ibe ke muni me sabu ke kina ne mami mbula turanga me pakato to ko tangi na pingkarabi na tangi ke na butungu turanga na benga ngandri ke rasanga ngandri kina wirana mata ke vite ndai ki mami sa pakarabi be ke muni beira oni saka di beira oni sanding tagira turanga mera bingrabe na nema mi matentu ki mami sa pakanu ni be ke muni na nema mi kalau tamagu sa masula ka be ke muni turanga na yalo dala na yalo ni mateni na yalo ni taka pakai loa na yalo ni na lumi ko nga pata kai ko turanga na be yalo dala ke nga usa pakataw nga taka na koko mana ni ada muni chisu au sa daburaga turanga na yalo ni lasa itumba sa daburaga turanga na yalo ni mateni au sa daburaga turanga na yalo ni baka sambu me pangbasikati turanga na yalo ni maroroi na nema mikalo blete kana no muni vosa turanga be isikeli kana isikeli na matakani kuwa ni una kauta tadi na yalo batu au na kai besu somitaka ena yalo baka lewe ena matakani kuwa au baka mbauta turanga ni kemuni na sule na yalo baka lewe me baka
waka deita ki na bulan ni pingarabi me waka toko taki na bulan ni pingarabi ne mami matenitu me kau tamai na yalo ni belomani turanga waka tawanga taki na yalo ni ndui waka tawanga taki turanga na yalo ni beibala ena kau mana ni muni chisu ena singalebu vinakani ku vinabalebu turanga na dua na matenitu ena dua tani dua ena dua na matenitu turanga ertuna vina rarama keibura ertuna masima tutuina ena matakani kuwa na nema mikalo nirto sa pakarabi beke muni nirsandau nanumi na benganga ni masukede ena matakani kuwa ni kemami bakambau turanga ni senga ni lega na ngauna satu na beka kemami na nunga bakatamata membaleta na nema mi matentu kemami sa raida turanga na be indrake ni bula sa teka bu membasika yo ketou senga ni yalo lele turanga na singalebu ni kuwa ketou bakambau ni kemuni mbula tiko endo na kalau ena mataka binani kuwa binabalebu na nomuni yalo dina binabalebu na nomuni veibar roi kena nomuni bi tongomaki binabalebu na nomuni tokona tu na nema mi matentu na benga una kede bakambau na mataka ni kuwa turanga mena wanono tu na matamuni baka tu dalinga tu na dalinga muni me sa tuki na elo muni turanga vitende indai me sa tutu ngane ba muni no muni tiko lo malangi ena singale muni kuwa na nema mikalo binabale bu be masu endu dua sa tambe ni be kemuni masu lagi be kemuni na nema mi banua ka dua na ngau na bo kemamisa tandraba tu na mataka ni kuwa turanga ni na dhambe na ika maitakali matua na buata na kena ngau na turanga ena dua na ndraki bo ni nema mi matento viti kemami na saraba turanga ni kemami sa pakarabi be kemuni binabale bu na nomuni yalondina nabale bu na mataka ni kuwa sarokobi santo kainga kina na edha muni kemami masu ena senga ni dua tal na yadha na edha muni nga chisu na nema mi turanga san nema mi wakambula ameni thank you Pastor Gani this morning for you those who have just joined us. I take this time to greet you once more in the mighty name of Jesus. Thank you for having faith in this program. Miracles do happen. And thank you for always following this program. We will never forget you at the MaiTV studio in Turak to say greetings and good morning in Jesus' name. For those of you who have just joined us, before I invite our guest this morning to say greetings and to share the goodness of the Lord and to challenge you as well to have faith in God. This morning, there is a landline that I will extend to you, 3317-199. If you have a landline at home, you can dial through that number, 3317-199. Or you can send in a text, or if you have a Vodafone, you can call us through 927-4877 and digital number 7243909. You can send in your request or whatever issues that you may encounter at this point in time. If you want us to pray for any situation that you are going through right now, you can use those numbers to extend your request. Na number ni teleponingan na tolu dua bitu dua diwa ranongir maikina kena telepon be kawaki na digital na bitu ruaba tolu diwa cyber diwa kena Vodafone na diwa rua bitu wawalu bitu en mataka binani kwa au sana sore chira sarchi kon na nonda bulangi tala Emori ni bagambula matanga beira na barong chikumai ka rawtal nga ni kemuni bi baungeti nduan na ulu tangango na bagambauta kamangambauta ni lebura barong sar chungamai leburan tu paumure to mai en bisi ngayang dua pakarutungo mekentu na masula kaya 5 na kerkere kepaka iko endua iko barong ti kumai ni na suri tira uti kana nonda bulangi mero baka bula roba andra robi balong anga tagi talanga bikenda ena mataka binan kuat tal muri Boleh ni mula menakan na turangan na marama kemudian na sara-sara ti kumai borong ti kumai na MaiTV na matakan ni kuat ka marutaki ka tali da bawa ni menatakan na kelo ni rauni suletela na ngunungo me rauni keto main dambe na loman ni rumungo me keto masulaki klani lebu sana radio semati ke
na dangungao Emori Ranakalou kau vingarabi tiko na tambana ni to garabi ni song le lotu na Gospel Church. Wabili bina taka na nona bulan ang gasin lotu ke ni warong tiko mai na mataka ni kuwa ke menikah sar na gasin lotu na song le lotu na Brethren Church na Gospel Church. Ado mendo mana sasabara mai nandi mai lotoka ke mendo mai ba ke mendo na Biokani na tiko Suva na bisong lotu na tiko wali Suva ke menina gasin lotu ke menina isong lotu o kita ba ke meniti ko ni mataka ni kuwa na ada tali ni ngone turango chisu wata tatal juga na nongo wikit baki wikem do na kito mai buno lebu kem do na mai lambasa ngas mai lambasa ba kena wikem do na Biokani tiko sabu mai kio mai rambe ba kena waikaba mai kulon rusi mai nukumbolu na kamba mai na baba ngas mai na baba kita baki komunikasi juga baki na bikem do na song le lotu sabu tauni wa bini benakar ni rauni da be kita baki tali na mataka ni kuwa ni ada tali oni turango chisu me baka ngasa da uti na turanga na taltala nongo koronga mai tonia taibung lei tailebu au dau tu mai kino waga vinu vinakatala ngai na nongo koro na turanga ni benua kemni na vingarabi na loman koro kelan sa vingarabi oti na lotu ni benua na lotu koro sama tuna nda baka nunui ni na raida na vika na baka dora na klo kai na kimbimbi ni lotu na loman ni ma vida na hula sauti na mataka ni kuwa baratungani unangai tinga tiko na nongo wikin baki na do tunga waka me bakanga sabare taka tuna turang na tal membalata na bangboto kila ni nda tiko na ndo na ngongo ngandre bikina bale weekend na bangboto ya sabida na ngona wara taka tiko na raicho ndo na kaisa kobe tiko bale buna teboro na ngongo na bangboto kabu kide tiko na ndo na ken buki sendo kena rai baka me senga kena ni matata vekana o katiko na bangbuta sabanga takatiko na teboro na ngonongo na photocopy ni bangbuta ndura kaya kani bakana na no wale chunga ka senga ni ndura kaya ndare da wale tunga ndangai bakan takatuki no nda bakasam ya na kalo ndo daka na bangbuta na mataka ni ko ndare da lebu na tutuku daka mana da kabana kalo daka sar chunga na ndalanga ni bangbuta ndo daka na kalu na bangbout ndoa veira tiko bera na bangbout soera tobi mati tiko bera na bangbout daka saranga kina na kalu na ndale non na bangbout da kilana ital no membalatan na matamboko da kilana itu membalatan na marama turin rambalabu ya ndo tal na sa no bia posakin mataka ni kuwa na kalu talanga ndo daka na bangbout veira karanda vingarabi o kila ni kemuni baga ni sar tikumai o ni na text baga mai na mataka ni kuwa na kaya ngandrebi na mataka ni kuwa na bambota vekanda uno numa na ndona pralasi arto akauten na le vida pe chisu arto ngai logo ni sa songotu na sa osotu na lomoni bali osotu na lomoni bali to sa senga ni adoro be chisu arto sanga na kanda kila ni volta munda ulika ni to sanga ilande kambada ke nandele ni bale tonga basuko nandele ni bale tonga baka tuku taka sombu na tobi mati e matai chisu saranga ena no to kila ni sa oso to sa sanga ni tarairo to ra tari chisu ra ne kartu sanga da kabaya ya chisu sanga da daka o ko ka utiko ni go sanga chuko bana bambota ya e daga ko chisu verto na bi kauti wen e baka mulai na prala singo balata orto na to ko mandale ni balea non to bore ta na non to bambota ka bambulai ke no kwa na pralasi ke munimba kan sar tikumai e tikumba kan to mate bali oni na be ngirimba kan mai so ni na be na kata muni bore ta na no muni bambota o so era to mate tikore senga tikubir na bambota yo ke muni bingara bitiko bingara biro tiko na to mate na ka ngandrebi ke muni na ngonungo menda do bata na bambota dera isana bia bibi sa to na mate ya na bambota tiko veiko beton dua bata kina na singa lebu ni kuwa beton na reda na daga be ba kurang buta kini kalo e na baga dor na singa lebu ni kuwa ni na daga na kalo e na ndele ni bombota
na bagale me bakalunga tai kenda na turang na sinalebu ni koa. Kita boleh tala-tala mori, Pastor Gani. As you will be welcoming viewers as well, I think it is very important for them to understand how miracle works. And I believe in the Bible, Nicodemus, the woman with the issues of blood, I believe Jesus said, it's your faith that healed you. Okay? So whilst, welcoming viewers this morning, and I believe that could be an opportunity to encourage them as well, for them not to take this program. Miracles do happen as just a normal program. Okay? This is an opportunity. Thank you, praise the Lord. I'd like to greet each and every one of you in the name of Jesus. Jesus is wonderful. You know, there's nobody like Jesus. And I'd like to sort of say one thing, that you are watching this program either through MaiTV, through the Facebook platform, so whatever platform you are watching this program, it is not an accident. God wanted you to watch this program. God wanted you to be part of this prayer time. So please just bear with us for a little while. Miracles do happen. I am a miracle. I have experienced a lot of miracles in my life. But, as you look into the Word of God, you see so many times God did miracles. And miracles is associated with faith. I would encourage you to have faith in God. You know, the Bible says, with God, nothing is impossible. And God even whispers to us and says to us, I am the Lord God of heaven and earth. Is there anything too hard for me? Is there something that I cannot do? So imagine if God says that in His Word, and we have seen the promises of God fulfilled over and over again. I can assure you that when you have faith in Jesus Christ, He will give you what you are asking for. You know, we are faced with so many problems at this time. Situations are beyond you. You may be running this way, that way. You may be running to a doctor, and the doctor says, there's nothing else I can do. But Jesus is saying to you, there is nothing impossible for me. And maybe you are thinking that nobody cares for you. Nobody sees what you are going through. You know, there was this lame man at the pool of Shalom for so long, at the pool for so long. And when the water would shake, the first one to go into the water would be healed. But this man, for 38 long years, he was there. Every time he tried to get into that pool, he couldn't go. And one day Jesus came walking right to him. Jesus saw him. Jesus, the one who created the heavens and the earth, for 38 years, he could see this guy was struggling and struggling and struggling, just like maybe you are struggling in your life. And you are thinking that, even God has forgotten you. Yeah. God doesn't forget you. You are not a mistake on this earth. God loves you. And as Jesus came walking to this man, He came and healed him. And this is what Jesus wants to do with you today. You know, the woman with the issue of blood, she heard about Jesus Christ. You are hearing about Jesus Christ. And her faith reached out, and she was saying to herself, if only I can reach the hem of His garment, I will be made whole. And so she did all she could. You know, she didn't have all the means, just like you may not have all the means. She was very sick, just like you may be sick. There may be a crowd stopping you, people saying, no, you don't do this. The woman was in the same place, but she reached out her faith and touched the hem of Jesus' faith. It is impossible to please God without faith. So I encourage you to come to God in faith, whatever your problems is. Big problem, you might say, small problem. You know, you can always come to God and say to God, God, I need you. It's just a simple prayer saying to God, God, I can't handle this anymore. I can't do this anymore. I want you to reach out your faith and say to Jesus, Jesus, here is my problem. I give it to you. Please take care of you. And you know what Jesus says? Come unto me, all you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. And so Jesus promises that rest that you may be looking for. He remembers you. He never forgets you. He made you so He knows everything about you. So dear friend, as we go further into prayer, just have faith in Jesus Christ. There is some numbers that are scrolling at the
the bottom of your screen. Just pick up the phone, even while the program is going. There is a prayer team, even right now, interceding and praying for you, because we believe that our God is a prayer answering God. We believe that our God is a God of miracles. And people have said it can't be done. I'm telling you, with God nothing is impossible. He is saying to you, is there anything too hard for you? So be encouraged and God bless you. मैं सभी को आज स्वागत करता हूँ यीशु के नाम में, और यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है, आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई कुछ चीज़ कठिन नहीं है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ आपसे कि जैसे आपके पास शायद दुख तकलीफ मुसीबत हो, बीमारी हो, कमी घटी हो, आप यीशु के नाम पे पुकारे। एक टेलीफोन का नंबर वहाँ स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप उस नंबर को प्रे करें, किसी से कह दे आपका मांग क्या है, और प्रभु ज़रूर आपके प्रार्थना का जवाब देगा, जैसे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Pastor Gani. Beke muninga na parong chumai ukila ni sianga ni berambera. Awia challenge tanga na nom nimbula na nampan telefoni rani ke muni ngiri rawatalanga ni ke muni text mai. Yo na puno nga monta biki na pakambauta. Me paka rosabi o se chiki no rauna italatala na mataka ni kua na nomu itabi nga na pakambauta na dito itabi na masu. Na nona itabi na kalau na pi pakambulai. Na mataka ni kua. Kaya babale na yawa kaya na miniti sa boto yung matanda, bagaya nga takaya, taura na minitia, may opportunity ni dondo kina na linga ni turanga may bibakamulay, yan na mataka ni kuha. Ito nang giri sa tiko na mataka ni kuha, ni mbula binak? Ni dondo kina na linga ni turanga may bibakamulay, yan na mataka ni kuha. Binakan ni Bosamay? Ni Sambula Binaka? Iyo, ni Sambula Binaka. Iyo, ni Bula Binaka. Kita sarang wati kimuni. Ogo ya uti kung ko ikaningem. Binaka? Iyo, au kere-kere ti ko yan ni kimuni na kalay ni Kalou se rawani masulaki ti ko may nanong gumatabuwane. Binaka? Tezi matiti ko nanong guturanga. Binaka? Na vanay ba choko ito ko ito na Parkinson disease. Binaka? Iyo binakata nindo na ng mundo be masulaki na matakal na kanyanda. Binaka napuno nga ni bakarong maikina iko bakambauta kito sana maswean yan na matakan ni kuwa na kaluwe na dakakamana. Tal Emori. Sa kimami sampai na mami ulu ni bonua. Sa taga maikina na mami buki-buki. Na marama sa anggiri mayoya. Na buku ni tobi mati tera na nona mbula na nona turanga. Sa bana embaki. Matata ba binaka bikimni na matoya. Elelai na nona kilai koa bakata ikoya. Ele usar na muni kila na Kalou. Kita usan dua bata na veo kaningwa na mataka ni koa na bakambauta wata ke na marama na otina. Kita uzambe ani ve kemuni. Kita usabe taurilinga na bakambauta me kita ukrea na kau sanga bakandua ni sebisau ni na zaka yado zaka mana na Kalou. Kemuni na Kalou be bakurambutaki. Kemuni na Kalou kau kita ukrea na turanga na mataka ni koa na kau ni yado ichisu na lube ni Kalou mula. Ni tatara na matoya na turanga na yangoya na yada ichisu me pangalala leibi. Sasanga na nona tiki na yangongori. Sa baka tambuyoti mi sa nona na Kalou kita usan doba tiki na nona tamata. Na matagani kuwa turanga me sireki na tobi matoya me pakale sui na mbula binaka. Kita usa baka tusana mbula, kita usa baka tusana ngalala, kita usa baka tusana bodengu, ni kita usa baka mbauta na Kalou kita usa masuta. Nomuni tiko ngana langi-langi nanto kaino rokobi na buku chisu na nema mituranga kai bakambula. Amen. Kipaka usanga isema tiko mai na matagani kuwa okela vida tiko ngana namba ni telefoni rasa beauty na mata ni screen rano ongir maikina na landline na tolu 2 bitu 2 walu
na matakapinan kua se digital telefoni na vikaweaki na vitu ruapa tolu diwa saiba diwa ke na Vodafone na diwa rua vitu wawalu saiba na matakapinan kua na endo na tek sa tikongo Pastor Gani, Miriama and her family for God to provide assistance on their lives and protect them from their sickness. If you can just pray over this request this morning. Hallelujah. Father, we just pray for Miriama, Lord, and her family. Lord, she has prayed, Lord, she's asking for prayer, Lord, prayer that you will provide for their needs, oh Lord. Lord, you have proven yourself over and over again, Lord, that you are true to your name of Jehovah Jireh, the Lord that provides all our needs, Lord. I pray for our dear sister and her family, Lord, that for her family, you will provide all their needs that they have, oh Lord. Lord, that your blessings will overflow in their lives, oh God. Oh Father, that your favor will rest upon the family. I also pray, God, that your hand of protection be upon their life, Lord. Lord, we rebuke, Lord, every sickness, Lord, that even plans to come into their lives. I come against it in the name of Jesus. Lord, we know your word declares that by your stripes we were healed, O Lord. And so we pray, Lord, that our sister and her family, Lord, will stay healed, O God. Will stay under the blessing, O God. We pray for your blood covering upon their lives. Thank you, God. We give you the glory, Lord, for meeting their every needs, oh God, for keeping them, oh God, under your blood, oh Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Amen. Tala mori, na nomo ni wakamatala takachikon wakambauta, o wambauta ni le warawarong chumay na matangan ni kuwa. Le wara era parong sarchong may na matangan ni kuwa, na ulutangan ko na pakambauta rua na kake mo ni barita andua na nomu pakambauta iko kena karua na nonra pakambauta uira kwa ratiko patake kwa abambote ni dona kaya mera nakila uira na parong chuma na matangani kwa abambote na Pastor Gani, the key word in Jesus providing miracle is faith. Abambote na po saya Nadonumai me kenda kila be kimudi na barong chong mai na matang ni kuai au sa kere kenda na puna da boti ko mai kina puna da ba ko nana magi chong mai kina ke senga mandanga na no mu data na no mu text ke ko via text ko mai se senga na ilabo chong na no mu telefoni if you are close to any TV screen dondong analingamu tarangan na screen pangambauta kito na maswani na beulutang kede kito na masulaka iko bang bauta talanga ni ulutanga ya no mutalanga na mataka ni kuwa tal mori induan na kere chiko na mataka ni kuwa mai kai Madwata family with their children and family induan na kere chungo kai Madwata family with their children and their family kere chungo ko ke bagaran masulaki na mataka ni kuwa mami sa masubi kemuni turanga na ne mami kalau mame sana numa na bubale ngona kai Madwata ke na nono to ire sar ngone na mata bubale turanga ke mame sanga ni klana be ka ke sar mbelata na bubale ngo e ke mame ba bini binaka ni ke muni na kalo e matata be ke muni na ka ke nga ke mame masu be ke muni turanga na ngandre tiko na kena masula ke na bubale ngo ni daga yado na kalo ke tukina na be ndendre so sanga tingo ni sere kirawa na kauko ni ada chisu mesereki ke tiko na kai sanga tiko ni laurai wa binaka so na kai vuni tagi tu ke to masu ni demburaga lebi na kalo na be kai sanga ni bakana lo mamuni mesereki na yalo mesereki baka na yango mesereki na tobi mati na ivesu ke nga na ada chisu ne bangala ta ke no bubala na kai Madwata ke to sa masu be ke muni na ka baka le usar turanga na baka le na ndo bata mai kikito na baka bauta na ngandre na mataga ni kuwa to sang dobata kere to ke na nono to mata bubali tunanga se na ka bende dai bororo te ti kone da muni na to kai ti ngana bugu chisu na nema mituranga kai wambula. Amen. Pastor Gani, there's another text sent this morning, some another experiencing pain on his right foot. He's requesting if you can just pray over it.
Let's pray. Father, we just pray for our dear brother Savanada, Lord, and the pain in his foot, oh God. I come against that pain in the name of Jesus. Lord, we request your anointing to go forth and heal him, oh Lord. Lord, we pray that every sickness, whatever it may be, whatever pain it may be, we take authority over it. We command it to go in the name of Jesus. Lord, we command it to be healed, oh God. And I pray, Lord, that Savanada, Lord, will have faith in you, God. Oh, Father, if his faith is little today, we don't know his faith, God. But I know that because he has even texted us, oh God, he has faith in you, Lord. And I pray that you'll increase his faith in the name of Jesus. Lord, increase his faith, oh God. And Lord, let this be a miracle time for him, oh God. In the name of Jesus, Lord, we command this miracle to happen in his life. We thank you, Father, for your healing touch. In Jesus' name, amen and amen. Amen, 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 amen. Yeah, thank you, Pastor Gani. I think we are coming towards the end of our program this morning. Yeah? Okay, just before we finish off, thanking the viewers as well. We might not be complete in terms of praying over the situation that you are encountering right now, but believe, trust, and He's going to conduct miracle this morning. Imberanga ni may daba taltala indo matanga na luto na singa tambu. Ento matanga nakake muni bibiba ungeti ngakina na matanga niko ni berani kenda na may dabatiko. Na boleh una kemini na borong tikumai wa singani nondang karabi kalau na singani mataka. Ni ko baka na so wana nanu tu enikin ya akan bimbisara na nonda kilatiko na kalau endang garaba. Mendala ko na bauta. Na nonda bauta ni kalau endang garaba tiko kila na bikato do belatan nondong bola. Nomu dola nomu ngangandre ya kambimbi mo lako tiko na bombuta nomu vile kata morongoda na bosa ni kalo usaba no ni tiko ni na bakalunga tai kanda na turanga na singa nonda sokalo ni mataka se vena bonua ko ngani bo matu taka mo tiko ibale balata na singa ni mataka baru taka na kalo me singa ni nonda sokalo wa song ni loto o be ba ko ngeti tiko walta so te bor do ngasengase roni ba tiko di ko me bale mo salata ni tuku me bon loto usa kere kene mataka koni batara ndona kame bisuki como chugi bali ningona ni nomo bine kati moro me bo sabe kona kalo na singa ni mataka mena bakalo ngata ki kada kansar natural ana nonda sokolo ni singa ni mataka Binawale wemeni binawale bu tal Emori Pastor Gani just before we come to the end of the program this is an opportune time for you to just to encourage those who are listening and those who are viewing as well. You have a service program tomorrow. I'm just inviting you if you can just. Thank you, Pastor. Thank you, dear friends. I know there's a lot of text messages that have come through, and we may have prayed for 2 or 3 people today. But I want to tell everyone that text in, there are prayer warriors that are praying for you. So every prayer request, every text that you have sent forth, somebody has already prayed for it. So just expect your miracle. Just expect that God is going to touch your heart. So don't lose heart if your name wasn't called out today. God knows, and there are people that are praying for you. So just wanted to encourage you to do that. Another thing very quickly as time catches on us is continue to worship God. You know, the pattern of God doing miracles in our lives is when we start to worship Him, God does miracles in our life. And I'd like to invite you to go to a church, any church that if you're going to a church, go to your church tomorrow. Make time to go to the church. And if you are not going to church, there are churches close by. Our church is at Nadonumai Road in Lemi. You are welcome to come at our church at 10 o'clock. But I'm asking you, if you are going to a church, go to a church anywhere so that you can worship with the body of believers. God bless you. Thank you, Pastor Gani. That is so wonderful this morning. Be kenda nga na parong chumay na matakadikuan ipagaraw ngamen na may dapat na nonda programu siya nga ni may dapakin na bi masulaki o kila ito nga na naman ni telefoni katiko talangan na bingarabi en matakadikuan na bingarabi ay konaraw ningir may kina may na 5 na mataka may dapat na 5 na kabi na 1 na mataka kina 5 na kabi koraw ningir nga may na naman ni telefoni iti korto na daw ni bingarabi karanyo to na tinggo man na nomuningiri nabi masulaki talichunga pagautoriti ko na ngauna pata talichunga ya pagam ni nakatagiti ko pa lebu na nonda bise mati o pagambauta na matakani kuwa ke pakambeka sianga ni kupaka to mena no mitukutuku pagambauta na puno iko tiko kina
ni narawa ni tos na linga ni turanga, na bibakang bulay, na tagatakamana, and matakan ko. Just before we finish off, once again, I take this time on behalf of the team, extending our appreciation to you all, and hopefully that God Almighty is going to continue with this miracle power upon your life this morning, whatever situation that you may encounter this morning. And I take this time to extend our appreciation to the MaiTV crew, the MaiTV team this morning. Thank you, Director Sir. Thank you, CEO. And once again, we are going to invite you with the same program on Monday from 11 to 12 midday. Me adoban na ngauna kataraba sa baganu ni binakatikoyani gai pakalunga te kenda na turanga en mataka binani ko. Nanonda binaka itiko nga buwana kalon siminani kwa. Bale ko tisu na iwalin lang kenda nga. No mo itabi na bambauta, no na itabi na kalon na tagatakamana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.